Abashuubuzi babigambira mu rukiko orubashutamisa ishomero rya KYENJOJO Model Primary School kureba ko bakutema impenda zo kurinda business zabo. Enshuminke nyuma omakuru gitwa AGEIHANGWE twakoreka ko abashuma bari kufumara amaduka g'abashuubuzi bakiba kandi abashuubuzi bakerera kirire. Nibacho amaduka buri kayi. Hati enyuma hakahwanga wiki ibiri tukatunga ubulemezi bacho enju ya imerde kendagana. Twaheka polisi kwetera umuranga. Baitu twakira polisi batugambira embwe genzere omukayihura twatera amasimu batwanesimu baitu twayongiye kutera esimu nibazichwa cyoba kibere cyo hemu muno abanga bakasura busuma bugarukaye basanga busuma aswirenka polisi agize bamulese ne kizibiti ne bido mpasana byo muntu bamucha polisi cyo bugarukaye basanga busuma aswira kuzireki agize owe ne kizibiti ne sitwirenka polisi tubaire nsaba nka security abantu abamu ubabakwata hano mu kichweka bakabatwara polisi negamba ngo abantu abo tubaine kiriya evidence nibabarekera ubundi nibagenda bitu nsaba nka government rundi nka security ya KYENJOJO rundi nko mukuru arukura security ya KYENJOJO asobole kutereza obuyambi. Abashuubuzi nibagira ngo imyanya aho abashuma aba bari kusibuka bakagigambiraho Pooriisi konkatine cyakozurwe no kusyana hati buhire tukabona umusecurity meeting twikiraniza no mukuru akora ibyo kwirinda twaboreke ensobi na mbere abasoma bari kusereka umuriyeki hano KYENJOJO kizokere ngo abasoma nibaguma muno mu malodges twasaba umukuru ibyo kwirinda DPC atekeho muringo baze amalodge umurundi gundi bakanuko bayibere imekendagano embwe kayika munju yo muntu kandi ha business yarukura ubujarugira business yakira kimuna hanjo yarukuraramu baitu umuntu akajatondira bagamba ngo there is no evidence. Jackson Swally Origiso wa KYENJOJO Town Council na jango haraho abantu baburijo abarukoragana n'abashuma nibatama bara kuni umbara harimo abana bubisiki abandi abarukoragana n'abasuma ijwe mu security meeting nkagamba buri muntu akora bara najene baro kumbaza ubwo wabo obwahati abashuubuzi n'abantu babutosha emitima nesiba ebemerire yitwe nkaba kama abakurumirirwa business zaitu ito tsemito irinde business zaitu buri street te abantu abarazirinda abashuubuzi aba bikirizi no kwija kutora n'akaciko akarabe n'kashoroze sente ezo kweshashorera abarinzi gasha kwa Daniel Bingana.